имсол ки Иди Қурбони дар рӯзи 1 сентябр рост омад, шали ки ҳама медонанд, рӯзи 1 сентябр рӯзи дониша. мо аввал ки бими фарзандон мешавем, аз рӯи тайёрӣ кардани онҳо ба мактаб рафтан мешавем, баъд хона дар мегзаронем индро. ман ки донишҷӯ ҳастам, имсол рӯзи дарсӣ аст. наметавонам ки Иди Қурбонро мисли ҳар сола бо ҳамроҳии дӯстонам ҷашн гирам. яъне чӣ кор мекунед ин рӯз? ба дарс меравам, баъд ба хона меоям. агар баъд аз дарс шавад, мумкин ба хонаи ягон дӯстам равам. гӯсфанд мекушем, бо ҳама вақт гӯсфанд. як гӯсфанд қурбонӣ мекунем, меширим, мехӯрим, хат дуо фотиҳа мекунем, Иди Қурбон ба ҳамин айтомон. ягон хеш товари камбағал метим кам-кам. خب ایدی قربان چخلی که به همگان معلوم است یکی از سعیترین اید در تاجیکستان به شمار می رود، چون امسال ایدی قربان 1 سентябр آمد. ما این را در کار پیشواز جشن میگیریم، یعنی روزی کاری که هست ما یگام تیاری هم ندیدیم و بنابر سببی از خانه دور بودن، تنها زیستن، ما این اید را در کار میگذرانیم. فرزندم روز اید به مکتب می روند، باید ما تو آمدنی آنها یگان خوراک پزیم، یگان ایدی پزیم که تا اینکه آنها حس کنند که اید است. ما دسترخوان پرتوخته خودمان به خودمان اید را میگذرانیم.